ayi nangivele mina guys ngikubolt ngisashaya around lana emall fast yimngiwano ukuthi makafika kubolt aziphosele ngaphambili or sibaningi phela bathi ugibela phambili akukho safe. How true is that? Niyazi lapho kuma-comments nizabe nibhizi ningibuza ukuthi kahle kahle ufunani kubolt iphi imoto yakho. Imani kancane ngestori semoto ngizokubuye nginiqoqela kahle indaba yemoto ngizoyenza i-story time vlog boma next week. So nina make sure ukuthi ninedatha enough okwamanje sifocuseni kule langa lanamuhla. Le vlog lena kahle kahle ngishuta izolo ngithize ngisarelaxile nomshana lapha ngakhumbula ukuthi konje kusasa izi-13 nebirthday yakasestela. Lapha ngina gift angina fokol ngathi yazi nathi ngishaye around ane-Middelburg mall fast ngibona ukuthi angeke ngiphume na something. Nangaphusisami umuntu onzima ukuthi umthengele igift angeke wazi ukuthi ufuna ini. Kahle kahle kube bekunamashumi kahle ngivele ngiyomthengela imoto. Fast bese sengifikile lapha emall mangithi xa ngibona umlindo curve noChina bashaya amashot ngavele ngajabula kakhulu. Kusho khona ukuthi unyaka lo World Cup yamandebele reha abantu bakhonga bebangene nangemall. Hawu lapho uItbank ansasho ukuthi umlindo curve umbathi Brooklyn Vichani uyakhonga ukuhamba nabo baba nethi mela hlubulele kepisi nambona apho umuntu yokwela umbathi kepisi mela afaka usonyaka. Kusho kona ukuthi lesoka liya ngo-April yapostpone phela umlindo curve uzabangekho yokubika ekhabo omkhulu. Yes sengizelo Ezra phela kusala yena nolihlezi uyahamba. Fast bese sengifikile lapha ema-shops yazi nathi ngingenelana archive ngibona ukuthi ngingadobhadobha. Sneaker number 1 si-nice yongibhati iNike ucabanga ukuthi ngisithenge ngoba iNike ithandwa yimi. Sneaker number 2 nayiPuma mara nayo inobugumgedlela nyani yothi yena kasi-2K wayengimthengela iteke eliphakame. So mangithi xa ngibona i-New Balance yona ayihleke leni ngamseta nokumseta mara ngabe ngakhumbula konje ama New Balance ayikho comfortable. Ngine sengicabanga ukumthengela nangu noSibhobho wakamrembula mara abo-tabs aba all over yonke sebafunana maye ma-shops bheka noSibhobho wakhona yamba ukuthi utshontsha amafoni. I wonder ukuthi ubani convinced the whole TFG shops ukuthi bathengise unoSibhobho obhala ukuthi tabs amrembula hayi bafethu. Ngine sengithi yazi nathi ngiphume kule shop mangithi xa ngibona i-Hyper Corp ngathi yazi nathi ngene ngibona ukuthi lana ngingathola ini. Ngisangena nokungena from emnyango mangithi xa ngavele ngaba ne-idea immediately nawo mosama efryer. I'm definitely sure ukuthi uyithabela lena niyawazi mos ukuthi ama-1K maye mawathola imali invest ezintweni zasemakhishini. Plus nami ngizobenefitha lana kiyo ngifuna upheka ngayiphuthu ngilibona ukuthi loba mnandi kangakanani. Asanke ngisamosha isikhathi ngasho ngiyiqubula ngiyibhadala fast lapha. Plus mina mangithenga lana ngiba ne-discount angisho mangabukile wathenga lana maso ubhadala angazi bayibiza ukuthi lento plus more or yini but yona leyo. Fast sengiqedile ukubhadala ngikhohlwe ukunikhomba ukuthi ngale archive ngigcine sengidecide ukuthi yazi ngisesamathi ngimthengele i-voucher lete kuzabuya zikhethele cause mina ngizamthengela amagumgedlela bese akawathanda. Yazi angazi ukuthi ifoni yami or angisulanga kahle camera but masiza ku-quality yakhona ikhona iyabheka or mina nje vela ngikwazi ukuseta kahle camera ukuthi shaya ama-quality ngithize mangiphuma lapha ngahlangana ne-staff saseHenny's yabona baspoiler lapha badla ama-ice cream babona banje babhizi-ke ngemali yamathiphu. Fast forward sekuyi-13 February ekuseni ngizwe emnyango ukhala bogogogogogo mangithi ubani uthi yimi mayume ngitazi nathi ngivule ngibona ukuthi ufunani lo mangiceda uvula umnyango lapha athi mayume kanti wayengavuki ibirthday yakamama nali ne-pitbull liyajayiva liyadensa lapha kusho kona ukuthi kuyocelebrate-iwa-ke namuhla ngithi mshana upumamakho simbambe nge-good morning gift fast lapha athi ukhona ulana ekamereni ngithi alright benginamaflyer ongiwathengile ngiwabeke lapha ekamereni lami ngathi yazi nathi ngiwathathe ngiyogayisester lapha ngimbambe ngestar. Ngiyazi ngiyokuphikisa nithi la maflyer bongazithengelanga wona wara wadwat mina guys angifani nani angilinda abantu ukuthi bangithengele izinto ngiyazithengela. I even buy myself ama-Ferrero Rocher angazi ukuthi ngilibize kahle legama mara yilo lona lela ayi nange mshana lapha sewugaye umamakho ama-flowers simthola ubhizi ngama-video call mara awe guys ukuthi since vele i-technology ya-advance ama-birthday asawa enjoy you spend most of the time efonini. It's either ubhizi u-answera ama-call or uphendula ama-text ubhizi ngabo thank you ngiyabonga sesimothi phapha i-birthday seyiphelile u-enjoyanga nangoko mshana cabuza umamakhe phambi kwami ukuthi mina ngenze njani ngoba umama yinto enginganayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yippee! Nasile ngisho ufuna ukuyiveza wena lokuthi mama uyizobona. Kuthi nangibisa ngizakho. Hey, udomanyana. Happy thatha umukhu usike ikhekhe mfanami. Hayi asilo lakho ikhekhe ngebirthday yakho usike ikhekhe ngebirthday yami usike ikhekhe ngebirthday yami usike ikhekhe. Birthday Beyonce. Yes, girl.